Sa gudayan nga rin ti surat ni paghayam tayong laylani. Dear Manong Nemi, abay nga ta Manong Nemi, ngano at daragsak, at damit lata umas asibay, aliday kan panagsagaba. Kaslakang ganayon tang adda iti kalangtayan. Iti kanito nga kamali tayo ket datayo iti matnag wenno agsagaba. Takunadan manong naming nga awan ti perpekto nga tao adda pa nagbidot, adda pa nagbasol, adda ragsak, adda pa nagliday. May sakmat kada kiti agbibuya kada nga programa ket naayos saktap na isalaysay ti pagkasalita. Babayan kini LDM ket namamok, babayan iti Facebook. Kanin salaysay ko keng kuana dati yung pagkasalitaan. Nagyaman na keng kuana, ti panangurnos ken panangisurat na panangitulnog, una patulod iti dito nga programa. Ken thank you met keng kama nung Nemi, ti Nemer Studio ta dito nga programa. Apang itaklinan, kada kiti pagkasalitaan, anam naman ti met nga makaitad ti liwliwa, adal ken pagsarmingan ti biyag. Kaya sabi nga ron nga nakrugyan nga na iti pagkasalitaan, kablawan kayo dito Nemer Studio, tinaragsak ka nagasat ngal daw yo and advance happy 3rd year anniversary kada kayo. Kastamatan ka nagripadak nga dumdungeng, dagiti OFWs, dagiti dumdungeng ka nagbuybuya, nga da iti balasyo tao, nga gindag ka nagtrabaho. Na naroon na kayong kama nung naming sikatin nagpangikuran ti kablaw, ta sikat iti monde iti nga programa. Ken sikat mang mangtadbiyag kadagiti pagkasalitaan. Na bago oras tayo aming nga sangapada kat kastuman nga rukyak dito yung apakasalitaan. Naimas kumapay lang titurog ko manong nemi ngem nakariingak. Gaputi nakapigpisa nga boses ni nanang amang unget manen abigbigat. Agong unget manen nga bigbigat. Kanamuklatan manong nemi nga ni manen tatang ti ung na. Kastulat na nakang kanayon tuggal agsapa. Nakapigpig sa ti nagniw-ngiwat ni nanang nga nangriing kanya. Isupikid din di kasla nagbalinan nga alarm clock ko. Kinitak ti oras manong nemi alas 6 iti bigat. Kahit ko kumapalang ti maturog ta napuyatanak, tadandani nagpatpatnag manong nemi nga nag-review ak. Umadani nga minin ti final exam mi. Adda ako ni ti 3rd year college iti kursok nga education manong nemi. Alasutso ti klasek. Nawayak ko mapalang nga maturog. Ngem, mareng-reng-reng tilapayag ko ti panagsasao ni nanang. Napilitan ako nga bimangon manong nemi. Napanak iti kusina, nagmulumog, nagdaramos, kalpasan na, nagtempla iti kape, iti makatemplaak, napanak iti ayan ni nanang. Nga sanlat nga sumardeng agong unget. Nang, apaya, bigbigat. Nakangiwat kayo manen. Makaisturbo kayo iti panaturog. Mangig ti sa karoba, iti kapigsa, ti boses yun. Nakababain. Kinunak manong nemi apaman nga nakaasidagak itayan da kinitatang iso nga talaga iti ong-ongtan kag pagsawsawaan na ni tatang. Takasano? Kasano ket paghay bladan nagdati inutil nga amam. Pakanek, patumarek. Pag tumarek iti agas na di nakayat. Takayat na kanon ti matay. Sino ta saan ngagpungtot? Ha? Alaman. Parigatan na matlauna yun ti tao nga mga istimar keng kuana. Nagado nga trabaho dito yung balay. Dandani pa yung makudkod iti nagatel. Manayo ng pa... Kang kanayo na pa ibambanugan dito. Kang kanayo na kamabanog. Mainayon pa yung pagkonsumisyon na dito nga inutin nga amam. Nakasuksukir. Kasta ti sao ni nanang manunemi. Siyempre, kinasarita ka ni tatang. Apeng amintang.
Apay ngamin tang, mangang kayo ngamin tapno pumigsa kayo. Tasan nga mabaling agtumar kayo, no awan ti ipaunag yung taraon. Tulungan nyo ngamin ti bagiyo tabarang agimbag kayo pay. Ha, tang? Imbaga kininanang manunay nga siyakon ti mangpakan kan mang patumar ken kuana. Sige nga rod. Bisit kid. Tang, tulungan kayo bumangon ha. Pakanin kayo. Subuan kayo. Kinunak manunay mi ket tinulungak abimangon. Gaputan na kapsot na talaga. Implastar ko, ti pagtugawan na, kalpasan na, inalakon ti kanin na, ngayon sa gana itay ni nanang, kat sinubuak, mangan met. Idi mapakan kon manong nemi pinagtumar ko. Nagtumar met. Apay nga ni nanang itay, kat di na mapakan, kat di na mapagtumar. Ano ka po nga tata, pagsawsawan na met ngamin, ong-ongtan na. Kastatang, saan ka ngamin nagsuksukir, tapos saan na kayo nga kanayon nga ongtan ni nanang. Kas ko na ti doktor, awan ti kang runan nga makatulong iti bagiyo, no saan nga ta kayo matlay nga akim bagi. Ulit tumar ka nga tumar, no kasla diyo kahit maimbagan kayo. Idi kitahek ni tatang manong nemi. Agluluwa. Tang, apay man na nagluluwa kayo, kasta, makaiboyog kayo, bigbigat. Saan ka nagsangit kasta? Gapot awar ng turubing nakasangit yun. Di ka mandanagan, at to'y kami kininanang, saan da kayong abaybayaan? Kaya't kung timatay, laylaling anak. Kaya't kung timatay, gamot awalan ti Sir Big Pie. Puno ti ko na ninanang mo, may sakon nga inutil. Saan ko nga may pahay, ti paglibangak kas may sa nga padre de pamilya. Nang nangrunak ang kakakaiso ng anak mi. Imbes ko mga siyak, nagtrabaho, kan mangbiag ka na kayo. Ngamsaan, tas siya kung tipakpakanan. Pakpakanan kan tartarak ninyo. Tatang, saan nyo nga nagayayatan ti kasta nga nagmanagan nyo? Nakam ni Apo Diyos ti amin. Tanalabit, at napintas nga plano na para ka na kayo. Panubok lang na gito'y tang. Iso nga, agbalin kay kumamit ka na team care. Gamot saan pa nga, kanibusan ng tilubong. Iso nga saan kay nga mapukawan di tinamnama, tatang. Ay, nabanog ako na yan, anak. Saan ko nga kabaylan? Amok, nauman ni nanang mo nga mga asikaso kanya. Mariknak, nga kadurman na ko unti inam, iti kastoy nga kasasahad ko. Iso nga matayak la ko man, tapno awan ako nga padagsen ka na tayo. Kantap no sumardang maten, di ba nagrigrigat ko? Di ba nagrigrigat yo, amang tartaripatong kin mga istimar kanyak. Iso nga, kahit ko nga alain na kuman ni Apo Diyos, alain na kuman Diyos ko. Adu ket adu pay manong nemi dagiti makapalunag rek na nga imbagbaga ni tatang. No maminsan manong nemi kadyak mababalaw ni tatang no apay nga tartarigagayan nan ti matay. Tatikas niya nga kasasaad na sa sino kaditi saan nga agpulkok
ken remorder. Sa sino ti saan nga makapanunot ngano ko ba mabalin ket kayat nan ti matay. Nang runag kas jemet ti trato ni nanang ken kuana. Awan ti aldaw nga dinaungtan ken pagsawsawan nga arig na ison. Iti panakataraon na di kita kakasakit nga sao ti inak. Wan manong name imbes nga andingayen ken liwliwaen kuman ni nanang ni tatang. Iparik na kuman ti dungo ken panangilala nang imsaan. Gapota irurumenmeten ni nanang ni tatang manong. No namin anon manong name nga kinasritak ni nanang tapos nilikastagat din ako mamit unay palaluan nga pagsawsawan ni tatang. Nanang, pang-aasimot dayo ko amot ungungtan ni tatang. Nakaka-asimot. Ay na, Melan ni Aya. Ang Melan nagan ko. Ay, Laylan, ni ko nakumakin naman. Jack Paikit malay, madaretson tinagan mo. Ay na, Laylan eh. Nauma akon nga mga asikaso iti amam. Manipod nagbalinan nga baldado. Jesus apo, siya akong di marigrigatan. Kakaasya ka mangisaksakat di panagbiag tayo. Agmalmalay magkada sa diya tiyandaan ng naklako ti ikan. Ayat kulay nga aday gatang tek serbito ito'y balay. Kandigiti agas na. Sa trabaho pa'y amin dito'y balay. May naoy nung pa'y nga ti amam nga si kaswek nga pagkonsumisyonak. Asawa yun ni tatang nanang. Pagribingan nyo ti mga sikaso keng kuwana. Nang naroon ti kasdiya nga kasasad na. Pamateg kan panarabay ti kasapulan ni tatang. Di yu kumamit ipaidam da ita ken kuana nanang. Woo! Siya! No amulmo ko ma. No amuna lang kuma tinagan-anad. Saan kumana pasama ken kuana ti kasjay? Saan kumakastoy itirigat tayo ita? Ang ano saan akong ngagkuti? Ay matay tayo ni Dibisin. Takwa saan mo tarantado man ti amam. Saan na mo agan-anad? Manong naming agtrab-trabaho din ni tatang iti construction. May sa iso na nga mason, nagagat ti amak manong. Naanos ka na singpet, naragsak kami idi nga sang kapamilya. Saan idi nga agap-apa, di kiti rakel ko, ngem dimteng tinakas ang anapasama kidibiyang ni. Natnag ni tatang manipod iti nangato nga paset ti patpatak derenda nga balay. Grabe di nga napasama ken kuana. Tadandanin na tayo manong naimi. Nakalasat man nga maisan nga baldado, tayo iti panakatnag na natukol dagiti saka na. Iso nga naputid, wano pinutid dagiti doktor tapno agbiag laeng. Manipod man iti nagtalinadlatan dito'y balay, nagbalin nga balod iti wheelchair na. Nagbalinin na nakalidliday ni tatang. No daduma masipsiputak nga agdulo nang ro nakit ininot mo ti panagbalbalyo ni nanang. Maanusan na pala ididamo. Aging ka manong neming ininot nga imres ti bagi ken salunat ni tatang. Bimbabati salunat na tanodad duma saan na nga kutsen ti kanin na. Aging ga nagsakit. Numanin i hospital mi, agimbag, tunukuan, nagsakit manen, agsubli-subli ti hospital. Kas ita manong nemi, masakit manin. Nujak napilit, baka saan kumangamanin nga nangan. Taumot pulos gamin ti anos ni nanang. Unget dito'y bugkaw sadyay, ti balpalakam na kinitatang. Iso siguro terson no apay nga, kalkali kagumanin ni tatang ti matay. Ket madandanakan nak manong. Amangan ta mapanunot ni tatang ti agaramit iti dakes kontra ti bagina. No kastangag may sa dito balay. Amangan nagbakil. Amangan nagpakamatay. Diyos ko, saan ko mga? Manong nemi uray at daki ti pagadalan nila tatatang ti pampanunutik.
Dapat hindi ko daway kas lasang ko may concentrate tagbasa. Wahin manong nemi. Ba nagpakadlawan ti best friend ko nga ni Gemma. Uy, my friend, noon nagmanit ti pampanunutan. Ada problema? Imbaga kitigayem ko ti amin manong. Nasigad kami titong galmay sa awantin limit ko keng kuana. Nakakaasimot ngagpaiso nga ni tatang mo niya. Leilani. Saan lang atang nga masya ni nanang mo keng kuana? O nga rod, iso ti problema. Amom Gemma, iba't patig ko unay-unay ni tatang ko. Diyak kahit nga mapuko ko. Kahit ko nga agpawat pa itibiyag na. Maorin ako matipa nagturpos ko. Kaninton madanak ti trabaho. Subadak tumatente adu nga rigrigat na kanyak. Kinunak manong nemi, katjak lamanin may gawin ti panagluwak. Gabot na makasangit ak manin nga mang pampanunot ti kasasaad din tatang ko. Isa ka nga rin nagsangit kasta, my friend. Ang mga may surot ak man kagsangit. Okay. Sa kagsang nasta, katawag kas kanya ko. Tawanan mo ang problema mo, gusto nga ko na da kanta ni Freddy Aguilar. Da sa sino ko matisangag-sangit, kat kakaasyonin ni tatang ko. Amom, no kasta nga makikita gisuna. Kat mangmangig ko nga pagsawsawan ni nanang. Nagsangsangit ha. Gaputi asik kang kuwana. Nadala ko mamaitulong ko. Nadala ko mamaramida. Nagrikat tigasto yung kasasaad ko. Kasasaad mi, friend. Alaki na gananos ka lata, friend. Ananos. Andigahim lata ni tatang mo. Di mo met sardayan. Nga parang agbali tumatlaing titrato na keng kuana. Trials laing keng kati. Trials laing keng kani apo daytoy. My friend. Agbaling ka ko mga natibker. Ken patibker mo ti pakinakam ni tatang mo. Imbaglayangan manong nemita ni Gemma nga mangpad mga pangib-ebkasak iti dagansan ti marukong ko. Tanok sa salita kami manong nemi lumag-an tiriknak ta maibagak digitad da iti kaonkak. Naging ka, nga kuna namanin. Naglaing ka, nga mamagbaga kini tatang mo. Ngayon si kansang madgayam tinalupoy. Talaga kasta. Ura kasanot kinatibkar ko. Adalat sa panaglupoy tiriknak. Nangron no makitkitak, ti kinalidahin ni tatang. Ken pasaray agluluha. Amom, asla madudog tiriknak. Ngamjak lakayat nga ipakita. Ti ba nagsangsangit ko. Tadyak kayat nga dada. Nga ayayin ni tatang ti bagina. Tano makita na nagsangit. Siyempre ipabasulan na ti bagina. Adya ko mga ti pagsangitak no saan nga puging kuha na. Aging ga manong nemi nga binaliwan ni Gemma ti tupi kumi tapos nagastagat may adayuak. Iti pa nagsangit ko, pa nagliday ko. Kasanong nga rod, ti pa nagadal mo ita, friend. Di ka marigatan ka nagiti kastusan. Kaya sambitan nga makapagtrabaho ni tatang mo. Tultulungan naktiikit ko nga kasinsin ni tatang. Juan, hindi maamuan na tinapasamak. Ingkari nang isunton ti mangituloy ti mangituloy ti panang panabasa. Pero ka. Anak ko nga karakat ka. Ingkari nang isuntot ng ituloy amang pabasa kanyak. Basta Sa dinoy tayan tiyan ni Antim, ada sa Hawaii ni Auntie Susan. Binulan nga pauwitan na ti pag-tuition ko, ken allowance ko. So nga nagasat ka pala, and friend, tayo tilikodan ti amin, at dapel lang itikasinsin ni tatang mo, nga nayat at umulong. Dito mo ti pagyamyohanak iti Diyos eh. Taiso ti nangiyam.
Sa mo man nga mabasa ti script mo. Lalala, tekto ka. Ti kunak, si kamot friend kami nagnaranabiusak. Dahil tamat ti pagyam niya manak iti Diyos, ta iso tiya, mangipas pasabat lata, kadagiti ka sa pulak. Amo na ngamin nga, riket ko ti makapagturpos eh. Iso nga hasta una iti panangiya. Gaid kumit basa. Tapno masupapakak tumit dagiti tao nga nakautangak iti ayat kin kiniimbag na naruna kini tatang. San nga malem manunemi nga sasangpet ko iti balay na datngak nga pagsawsawan manen ni nanang ni tatang. Kaya nakita kang sangsangit ti amak. Nalabit manong nemi ket nasubraan manen ti inak tinagsaw kang kuana kalagiti agkakasakit ket nasaktan manen. Among kadi manong nemi nga jakon na tepelan pa'y pinagsawsawak maten tinagubsang nga balikas ti inak. Sobra na eh. Alawan, dakas ti anak. Saan nga rumbeng nga ti anak ket pagsawsawaan na ti inana. Ngam naglablabas mo ti ina, adamat karbengan ti anak, manong ngamang patigmaan. Kininanang ti badi nga ramidan na. Anya kay matan nanang! Paunay kayo matan! Kang kanayo man lang nga, pagsawsawaan nyo ni tatang, bigat, aldaw, rabii, ungong tanyo. Anya launay, nayat na nagsin nga basol na kada kayo. Takas na launay, tigura yung keng kuwana. Di ka pilang urut mga sabidong ta sabidungan yon. Tapno matayan, tapno mapnek kayon. Nakitak ti pa nakabigla ni nanang kadagita takadagiti pa ilaeng manong naming nga umuna agundaway nga napasamak nga nagubsang timparik na keng kuwana kat makapungtutak unay. Ngim kinuna nang imbugkaw kanyak. Ha! Ha! Tamay turaddak pa itan nga bugkawan kan pagsawan ti kas. Nagbalin kan nga bastos kanyak nga inam. Gapulayang iti detawan sa serbina nga amam. Basol yumitlayang nanang. Basol yumitlayang aglablabas kang aminin. Dagitin to pa'y ayop ket masaktan nang no pagsawsawan ta ina. Ninto lagid din tatang, tao isuna at ang puso kedrik na nga masaktan. Kandi ko sawan nga awan sa serbina. Ta sana nagayayatan ti panagbalin nga baldado nanang. Kani ti lagsid. Kasta tinagbanagan na iso pa lang ti amak. Isukit asawa yo, laglagi pa nyo na ita. Ngam salat ang sumarding ni nanang asaw nga sao, di na kayat ti paatiw. Tapaatiw kit din kanyak nga anak naklain. Wen, naibawing kanyak ti pungtot na kinitatang, aging kang inulit namanin nga imbaga. Ti kang kanayon nang ibagbaga. Ako na naumakon! Naumakon mangis-istimar iti amam, naumakon, mawatam, naumakon! Kaya nauma kayon! Nagtalaw kayon! Papanahon lang kami kinitatang! Manong nemidyak napupuutan nga insawang gabuti pungtot kan sakit tinakam. Inulit ko lang, manong. Nung nauma kayo, nagtalaw kayon! Panawan na kami latan kinitatang! Juan! Ang dalawa! Hindi pala nga kahit kung di pumano iti da ito yung impyerno. Yan tagay kat timatlaing amam ti amum nga isakitlo ko. Da kayon tagkabalay. Sikan di makamu nga mangistimar keng kuana. Makamu kayon ti biyagyo nga gaba. Isulat na patag keng ka. Hawan ti utang mo nga na imbaga nagam kanyak nga inam. Kinuna naman nung nemigit pimanawan iti ayan mi. Imasidegak kinitatang manong nemigit ay palangag sangsangit nga mangbuybuy at ipanagapapaming agina. Gapuken ko, ana. Nga putasan ko na pulos ng menderante kasi nga aramidin na kanitatang manong.
Tatang, ang sangit na kasta. Ang sangarumbang tinaramid mo kininhalang mo, anak. Kalaglagi pa yung miso pa lang tinaw. Kagat ang sitam. Kaya nalabas matlaon na yan ni nanang tatang. Diyakon ka bailan, di kini magkit-kita. Kan mangmangin ko. Nga aramidan na ka na kayo. Saan lang siksikat di masaksaktan tatang. Uri siyak nga anak yo. Masagsak talak man. Nanaro na magkit-kita. Di ba nagsangsangit yo kastoy. Madudong tiniknak. Nadagsan di barukong ko tatang. Kasla malapkis di pusok. Iba't patay kayo tatang. Katsak kayat mairuruman na kayo. Mairuruman na kayo ni nanang tsak kayat. Basol ko ti amin, anak. Basol ko ti amin. Gapo kanyak. Nagbalin nga naggulo ti biyag tayo. San kayon nga kinawatan nga gina? Diyak kaya ti kasto nga biyag, laylani, anak. Iso, matayak lang ko man. Matayak lang ko man. Matayak lang ko man. Di yo pabasulin ti bagiyo, tatang. Gaputawan. Gaputa. Ti ayan ti midot kat ni nanang. Iso ti puon kan ramot amin dagito'y mabaspasamak. Ni nanang tagimbasol. Kit no'y papaisuna ti pumalaw. Awan ti mabalinta. Napatay kamat kanyak ni nanang. Agpada kayong napatay kanyak. Iso lang tamadit ti ugali na. Awan asin na kada kayo. Iso nga baybayan yon. Aramidin na ti kayat na. No iso ti ragsak na ti mang paano ka na ta. Palubusan na natang. Ikanta ti waya-waya na nga mang biro kiti pakaragsakan na. Kit pudno manong nemi. Impay-payso ni nanang tipimanaw. Pinanawan na kami ni nanang. Tayo tikabigatan na saan min nga naringan. Awanin. Pimanaw nga saan man lang nga nagpakada-kada kami. Yung sa nga balik. Sa nga balik ko nakinitatang. Tang. Agbiag tamat. Oray awan. Oray no pinanawan na tanit nanang. Agbiag tamat. Anyang arod kitisot na panunot na nga na siyahat. Basta, duto'y kabalay. Katsyak. Kan adamat masubsobra karagiti itid ni Auntie Susan nga allowance ko. Iso nati iniinutin tin ng gustusin. Mangan talagi di iti mamintalot ti may sangal daw. Ore santan nga agsisidati ni Imas Tinapateg, agbiag ta, ore awan ni nanang. Awan ti mangungungit kada kayon. Awan ti mamagsasao kada kayon ti dakes kada. Imbagak manong naming nga kabaylak. Kabaylak tarang. Ken padasik to sumapol, iti pagsaydla na katrabaho. Tay may raping ko tagbasa. Tinaskin kat... Nanaskin nga working student kitaramindak. Kabailak tatang, kabailak. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi agbasa kiti aldaw agtrabaho trabi. Nakastreka kasmay sa iti may nga restaurant. Nga agserla ang talas 10 ti rabi. Tanong kasta nga malpasin ti klasik. Mapangko daw asin nga kitain ni tatang kalpasan na sumarekak to ni ti restaurant. Para serve ti trabaho manong nemi. No pinarigat. Inkarigatak inananusak manong nemi. Inkarigatak inananusak. Arig na awan apulos ti inanak.
Kanayon na kamapuypuyatan. Iti na minsan manong nemi timawag ni Auntie Susan anang kumusta iti panagadal ko. Hay, Leilani anak, kumusta ti panagadal mo, ha? Awan ti pagdanagan nyo, Auntie, okay lang. Na-maintain ko dagiti nangangatong ang grades ko. Oray kang kanayon na amapuypuyatan. Ginunak manong nemi aging dinamag na no apay nga kanayon na amapuypuyatan. Inistoryak ti amin ken kuha na manong nemi. Ti may papan kinitatang amunan nga nadisgrasya idi. Ngam di na amo manong nemi nga awanan ni nanang. Imbaga, kakasdiyay nga raramidin ni nanang iti kasinsin na nga amak. Pagsawsawaan na, di naman na maanusan. So, kasdiyay ni tatang agsaksakit. Nga pinanawan na kami ni nanang. So, nga kasapulang nagtrabaho ag sideline tapno agbiag kami. Nasyan kada kami ni Auntie Susan manong nemi katimbagana nga gikatakon ti trabaho tanayunan na kano ti kwarta nga ipatulod na kanyak iti binulan. Tapno adalang pagbiyak mi. Nalawag ka de ha, Leilani. Auntie, agikat kan dita. Kasi akong ti makamuti amin namin. Ipas nagputagbasa, balasan ko. Kensa mga baybayan ni tatang mo, ha? Nakasaysayat ka kada kami, Auntie. Idento ta. Kasinsin mo lang ni tatang ko. Amumi, tiag supapak, iti kinembag ni kasinsin ko. Nga tatang mo. Hanya? Idadak pa lang dito Pilipinas. Narikat ibiyag mi idi. Ni Manong mo nga Makaryo, ni Manong Makaryo, nga amam, nga kasinsin ko, isut ang tultulong kada kami idi. Handa pa idi nga agasawa kin nanang mo. Kahit agtrabaho ni Suna, nagagat, nangatot sweldo na, kas purman, mason. No, da pa karigatan mi idi. Ni tatang mo, iti asit gan mi. Kahit nakaluklok iti ima nga mang titulong kada kami. Stagaya man ti. Nakasayasayat isuna. Isong ita, tasakmet iti napintasan ti biyag na, kasasaad na, tadakon dito Hawaii. Ta inala na kaming agasawa, iti inaunang anak mi, anak ni asawa ti Hawaiano. Panahon mo na, tapno, agsubadak. Isong tulungan ka. Ha? Kaanak ka. Tulungan ka. Aging ka nga makapagturpos ka. Tulungan ka. Tulungan kayo kinitatang mo. Tapno makapagsupapak kami met kinikasinsin. Agyaman ak anti. Agyaman ak unay. Manong na imi orek lang makasangit itiragsak ko. Ini tatang kadakwada. Kitam kadlangan niya. Napanagnakan pa na minsan nga no agaramid ka at kinaimbag iti padam nga tao kan makaore ka ti subad. No bay saan mo nga urayan ti supapak ti anyaman nga ipaay mo. Tay kunadan, manong nemi nagmula ka, agapit ka. Nagikatak nga rod iti trabaho manong nemi pasnek ko tinagandal kat siyempre nakababayin mo itakin ni Auntie Susan. So nga, inasakasok mat nga na imbag ni tatang. Sakbay nga panawak, iti bigat, pakanek, dikusek, agpatulong aknukwa, iti karubami nga ni Manong nga Rafi, isunukwa ti mangbagkat kinitatang nga mangipan ken kwa na iti unag ti banyo. Isunalaon iti pagyamimanak kadag iti karubami, tanayat damat nga tumultulong kada kami kinitatang manong nemi. Kano itimit malem, nusmang petak, aglutuak, agistimarak, kalpasan na, pakanek tumanin ni tatang. Kasta manong nemi ti mamaspasamak, iti naldaw, iti biyag mi nga gama. Sipod pinanawan na kami ni nanang. Nga manipod pimanaw, awanin ti damag mi kininanang manong nemi. No sa dinot ayan na, no anyan ti mamaspasamak kang kuwana, no dan sa bali akadenden nana. Kat madmadlaw ko kinitatang manong nemi, sumulsalon at. Saanan nga malamalday? Saanan nga kakapsot?
Amunan nga tulungan ti bagina. Tatang, anak, punungan di makit-kita, kan madmadlaw ko kada kayo. Anya day nga makit-kitam, kan madmadlaw mo kanya. Dakailan din nagbaliwan ti bagiyo. Limokmag kayon. Ininuton nga agsubsubli ti dati nga pigsaken sa lunat yung. Makabangon kayon. Nga dakda kayo. Kan makatugaw kayo pa yun iti wheelchair yo. Uway nanak. Manipot awanin ni nanang mo. Kasi kan di mga asikaso kanyak. Yung karigatak mo nga tinulungan ti bagi. Maasyanak namin unay kang ka. Nga makitak no kasunod titigat mo anak. Diyak kaya't ngagbalinak nga dadagsan mo unay anak ko. Manong Nemi, ninanakop ko ni tatang. Gapatin na palaos nga nagsak ko. Agyaman ang unay, tang. Amoy nga tulungan at lahing ti bagiyo. Tapno, agimbag kayo. Makita yo, gusto ti ko na idin doktor. Nga awan, ti kang runaan, nga makatulong ka na kayo, no saan nga si kamit lahing aking bagi. At kayang pagsayatan, ti papano ni nanangan niya. Anya? Apay ako nung nga pagsayatan na. Ito na. Tamani po di awanan ni Sona, na maimas yun ti mangan. Ken maimas yun ti maturog. Taawanan ti mangmangig yung ungit. Awanan ti malaklak amyo nga kakasakit nga sao. Natalnan ti panunot yo. Iso nga ininot nga makapag-recover kayon. Abang nagsanay ka. Kaya tumisisim ka itay. Pampanunutek matlatan ni nanang mo anak. Taorin no na uyong napatiglat tamat kanyak ni nanang mo. Kahit mas pay kanya ka tatang. Napatpatig pay kanya ka ni nanang. Gabot ay sungortinak. Yung ti makadakes, isunat sa anong mangipatpatig ka na tayo. Nagsipot na maiturid na tayo nga panawan. Kahit nung pagkarigan ta, mapano natutag subli, nasiyat. Kaya mo saanin. Kahit namin pinsanin, nga linipat na ta. Ang nga rod. Basta laeng ha, tanga. Itultuloy yun, tegpaimbag. Kaputadan din ti panagturpos ko. So magmanulayangan nga bulan. At danton maestra nga anak yo. Matong palen ti arapahap ko, ken ti arapahap yo, tatang. Wen manong Nemi saan nga napupuutan di ba naglabas ti panawen. Wen makatawen gaya men ti kaawan ni nanang iti sidong mi. Naging ka nga talaga nga nananayen ti panagpaimbag, ti panakaimbag ni tatang manong Nemi. Matulungan nakpayen kadagiti adu mga trabaho dito'y balay. No sumangpetak, nakaluton. Nakadalos makaugas ka dagiti lunglungan. Babayan ti dipilid nga tugaw na. Makapan iti kayat na papanan iti uneg ti balay, iti kusina, iti banyo. Ngam na sang kabilin ko malatamat keng kuha ng agan-anad, tamangan numatulid. Naragsakan ni tatang manong Nemi. Awanan ti sidungit, ang makitak iti rupa na. Amunan tumisem, mangikupayan, tikatawa na, no kasta nga ang angawot iso. Makabunan laengen, manong Nemi, dumtengen, ti panagturpos ko. Nakaragsak kami kay ni Gemma, manong Nemi, ti best friend ko. Nakaragsak kami nga inistorya, gabata talaga nga, asidegen ti panagturpos mi. Siguro, itatadan din ito nagturpos. Leilani, masangom to nga tamatin ng ikan ti gundaway. Ikami ti importansya di kiti agar-aram kang ka. Panahon mo ito natapno,
Maki-boyfriend ka. Among kadagupan tayo nga kakaskulaan. Si kalaing awan pulos ti nagbaling nga boyfriend mo Apay, nagadumat na kita agar-aram kang ka. Adad ta ni Pendong, ni Tikong, ni Ikong. Ken di na intuloy timbaga na kumang minsan takas lamang sut-sutil manong name yamang kita kanya. Si kamu talaga ibagbagamot nga nagan. Aw madagit ang nganagan nga agar-aram kanya nga. Adamat ka di mat agar-aram kanya ang saon agnagan kada kita Tikong kada Pendong si kaman. Mangkat katawa ka lang. Adda. Alias dalayan dagit imbagak. Kahit ka lang pagkatawaan, friend. Ngem pera angaw, my friend. Seryoso akon. Sa sino ka nagiti adong agar-aram kang kati nakainlabam? Awan? Awan ka no? Saan nga tanga deta sumungsungad, ngagturong dito ayanta? So deta ni. Idi kita titutudo ni Gemma, ako na ngumasasadig ni Teddy. Iso na ka di? My friend, nalimod nga lab mo ala ni Teddy. Ha? Nagtal na ka man? Kasi asadagan ka na ta. Ang mga numangig na pa, itibagbakam. Idadandanin makaasadag manong name ni Teddy, itayan mi, biglakit din nga pinanawan nak ni Gemma. Tilokot Gemma to yun, sutil nga talaga. Hinik ka nakamkid din tigundawi ka dati nga Teddy. Hi, Leilani. Kinuna ni Teddy manong name nga dadda nga makitak ti kinagwapo na no kasta nga umisam gata. Agparang dikiti singi na kalidad nga baro. Jak sinong batan manong name imis sa maklayang. Sabi nga pinanawan na kamit ni Gemma. Ito yung masadag ka na kayo. Jak man amo di Reggie nga sutil nga. Nalay nga sutil nga gayim ko. Kan mangkantyaw. Nagtugaw ni Teddy iti abay ko manong name si Miryoso tilangana. Pinirengnak. Nagsaokit ko nana. Kaanong to nga mauray ko? Leilani. Ti anya? Ti panangaklon mo, iti panagayat ko ken ka. I love you. Kinuna naman nung name kat gandatan na ngagaman ti imak ngem tinipay ko ti ima na. Sako kinuna. Eskwela ti ayan ta, Teddy. Pagadalan, sa angkit nga pagarman. Kinuna ka medyo masurun. Di mo mat ngamin kayat nga umayag agpasyar di balayo. Tatnaw sadya ko kung mga pasyarin. Gaputawang pay, panunot ko ti may papanti bagbagam nga ayat. Agturpusak pay, agbordak tupay. No makakarwarak palubos ti apo, agtrabaho ak. Sa akong sangwan, ti pakasek na ni ti pusok. Kahit no makauray ka, nasihat, ngem no saan, nawaya kang agayat ti sa bali, Teddy. Aging nga dimtengen ti ororayan kan padpadaanan di kiti estudyante kas kaniyak manong nemi. Ti panagturpos kun. Jak mas bahalan ti kanaragsak ko karidi akong daway. Huwain manong nemi. So nalayang ta. Tumarimanin di kiti luwak. Agarimayang manin di kiti luwak manong. Apay ngagsangit na kitagturpos akon. Agarubos ti kitiluwa kabayatan manong name iti panakaanga iti programa. Luwa daragsak ken ladingit kabutam. Awamala ti mangabay kanyak. Awan ti mangabay kanyak ngagmarsa nga mapanit in tablado tapno awat akong di diploma. Hindi ko matatang manong naming kasano saan ba't nga makapagna. Ninanang tinagtagi-uray ko nga dumteng. Nga isuting karkararag ko iti Diyos manong naming nga sumangpat ko man. Tapno maatendaran na ti panaggraduar ko. Kan tapno isuti mangabay kanyak.
Inkarkarara ko, iti Diyos na itama nung name. Nga maging ganay ta. Kaldawan and graduation. Kadawan pulos tinauray ko ni Aniniwan kat saan nga dimteng ni nanang. Naglalawak ti marikriknak manong name kat oray kasano iti panangigawid ko nga agarubos ti kitiluwag, agarubos latta ti kitiluwag. Masya nang idibukod ko nga magi. Anda naganak kanyak ngimsan daman laheng nga may matangan di may sakarig ko. Kaslak na nakapinpiman ngag may mesa humapapalak kadagitik padak ngagturpos nga orela dua dagiti datakkel da nga mga abay kadakwada. Idinto ta siya ore may salayin kumamat kadakwada ket awan. Sa din nga mintayan mo nanang. Sa din tayan mo. Namin pansyan ka din nga linipat na kami kay ni tatang nanang. Aging ka manong nemi ng rugin ti panagmarad sami. Napanak na kilinya kadagiti panak ngagturpus. Pumpunasek dagiti luwak. Nakadumugak tadyak kayat nga naragsak dagiti padak ngagturpus. Idijak napupuutan nga dagayam imabay kaniyak manong nemi. Nariknak laingan manong nemi tinabara nga dakulap nga nang pet-pet iti may sa nga dakulap ko. Iti talyawak no asino. Nakiktutak. Nanang? Uy, nalak. Adakon. Naragsa ka pa nagturpos mo, Laylani, anak ko. Kinunan ni nanang manunimi kat inarakop nak, naging narakop kami. Naging narakop kami nga ginawa manunimi. Hagyan mo nagtada kayo nang pinatgan matlaing na Diyos. Iti kararag ko nga dumteng kay kumaita nga kaldawan ti pa nagturpos ko. Siyakon ti kararagsakan nga anak hindi tayo ito'y nga pa nagturpos ko nanang siyakon. Nagpadbada nga kararubos di kiti luwami nga ginamanong na amok nga itangal daw ti pa nagturpos mo. Iso nga nagawid daktap no at ang darak matlaing. Siyak matlaing ti mangabay kang Laylani anak. Amok nga dakkel ti basol ka nagkurkurangak kada kayo kinitatan mo. Sabi ko mata mapakawan kan maawat dak anak. Si papakawan kan siyawat kami kada kayo na nang uri ni tatang amok kakastamat kan kuana. Hindi pa ilang orayan mi ti panagawid mo. Agyaman nagtanda kayon. Sabi ko matasan na kami nga panawan pa nang saan anak, ikarik ka nagbalbaliw akon. Kaya di kita hek taglawlaw manong name da kami tiboy-buyaan da kiti tao. Ngam saan na kamabain kapata tinapatag kanyak adan ni nanang ko. Nagsublin ka na kami kat isumitlang ti mangabay kanyak iti panagturpos ko. Ket titiplumak awan sa bali nga pangisagutak no saan nga nagdidarakil ko. Natatang kininanang nga isuda ti kapapatgan kaniyak manong name. Buhain manong name dagiti luwa ang nagarubos kada kami ket na magaan. Dagiti liday nga dimteng kada kami ket nagbalinan nga naragsak. Naragsak kami manong name. Uwan naragsak kami nga sang kapamilya ngagdadan na
ket pagtitinlungan datatang kininanang ti mga asikaso ti impasdegda nga negosyo nga sari-sari store manong name nga naisariping iti balay mi ken agtaraken da payen iti manok ken baboy nga ti nagpuonan da ket tinaurnong ni nanang bayat iti panagtrabaho na kas katulong sa Manila. Idinto tasyak manong nemi kalpasan nga nairwar ko ti board ko nakastrek kag mga dagos anang isuro. Ni Gemma nga best friend ko manong nemi. Sayang, tiloko nga best friend ko. Sanggayam nga nag-take ti board. Tayo di gayam naggraduar kami si Mang Peter balay ti boyfriend na tamasyo ko gayam idin. Sayang, Gemma. Ket siyak manong nemi kabuti anos kay nanep ni Teddy nga nangipagpakita ti kinapudno na kaniyak inaklon ko ti panagayat na. Nagtulagan mi kini Freddy, Nagtulagan mi kini Teddy manong nemi nga gurnong kami pay sa minto panunutan no planuen ti panagkalaysan. No pay san ka ibaga dagiti dakkel ko nang runa kini tatang. Makiasawa ka din malasan ko tapno makita ka na maaw may panig iti agbalin nga apo ko mi. Mailiw kami nga maadaan iti ubing ay aywanan napialang nga pangliwliwaan pagliwliwaan mi kininanang mo. Ubing nga paitang nang nasken nga agtrabaho akpay agurno nga tapno danto mata makuna nga bukod ko nga kwarta into no makiasawa ak narikat mata no mangnamnamak latan iti agbalin tong asawak. Tadyak met amo, no anyan to ti mapasamak iti masakbayan. Ay taapay, anak. Saan ka rin sigurado nga ni Teddy, kadi sunto tagbalin nga asawa mo? Aging kagasang kami pa yung nag-asawa, kan nagkasartatang, saan mo nga sigurado no ta kami talaga. Tekunadan, ado ti mapasamak iti unos lang ti may isang aldaw. Ngimimesa lang ti sigurado. Ay itek ni Teddy, agasumet ti marik na kapanangipatig na kanya. Katsapi ko matang, nang tadakam tumitlayang ti katuluyan kini Teddy. Ang kabayatan data, sampay lang isuahat at dati panunod ko. Kaputa kayat ko pa'y tagsubad ti adu nga sakripisyo kanyak nga anakyo, tatang, nanang. Itay kasangwanan ti COVID manong nemi, kasangwanan de di lockdown, nagbakasyon ni Auntie Susan. Imay ti balay mi kat naragsakan, gaputi pa nagbalegi. Saamat nga mabubus ti panagyaman ko kini Auntie Susan. Gaputi Raquel nga nagbalin nga paset na, iti pa nakatungpal terapahap ko. Dahito nga rod manong nemi ti pagkabuklan, ti pagkasalita, kadagyaman ak unay kini Lady M, tin na panangurnos, panangisurat, kalpasan, ngayon nakinsalaysay keng kuana. Kan kang ronan na manong nemi, nga inak pagyabanan kang ka sikat nga nang tedbiyang kareto nga makasalitaan amok nga talagang maikam itinananay abiyag. Agyaman akmat kadagiti amin nga viewers kan kadagiti commentators iti komenda iti nagbalin nga resulta ti pagkasalitaan. Ala, dito yung nga rodin nga tokeng nga agyaman unay kada kayo manong nemi. Sabi ko taad na ni batik nga andal liwliwakan pagsarbingan ti biyag. Toy nga rotagyaman nga pagaya mo, Leilani. Iti pa nang isurat ni Lady M.